Ni letnji pljusak nije sprečio meštane Donjih Varaga u opštini Zubin Potok da priskoče u pomoć teškoj mehanizaciji, ne bi li što pre ugledali asfaltni put do svojih kuća, kao i sav normalan svet. Ovo selo tik uz magistralu Zubin Potok Južna Mitrovica ima u oko 70 kuća više od 300 duša. Tačno 611 metara dužine i oko 3,5 metara širine asfaltnog puta čekali su ceo vek, boreći se sa blatnjavom kaldrmom još iz turskog doba. Koliko je ovo selo dugo čekalo ovaj put koji se gradi? Pa možda i vijek. Možda i vijek, ja ne pamtim, ali nikad nima put. Kako je ranije bilo? Pa, drvena kola na leđa, pa na magistralu. Ako verujete, verujte, ako ne. A koliko je udaljena magistrala odavde? Pa, 500 metara, da kažem. 500 metara. Kraće 300, preko da ideš. A nekom stazom, eto, tako je bilo. Selo Donje Varage udaljeno je samo 3 kilometara od centra Zubinog Potoka. U njemu danas živi 100-ak mladih ljudi. Asfaltni put će im omogućiti bolju budućnost. Zato i planiraju da ostanu tu i osnuju svoje porodice. A novi put će, kako kažu, spojiti i do sada nespojivo. Šta za vas znači ovaj put? Pa, znači nam dosta. Evo, na primjer, spaja tu ovo Donja Mala, tako mi zovemo, spaja tu sa grobljem, spaja gore sa crkvom isto. Baš nam prilično znači dosta. Dosta smo dugo čekali isto ovaj put da nam to urade i eto, dočekali smo faktički da nam to završe kako treba. Izvođač radova Izol Prom u Gračanici očekuje da će put biti u celosti asfaltiran krajem avgusta u predviđenom roku. Sredstva za ovu investiciju obezbedio je USAID, a vrednost projekta je više od 40.000 evra. To je jedan od 100 društvenih i infrastrukturnih projekata u 40 naselja na Kosovu koji se realizuju u okviru programa za aktivno učešće zajednica koji finansira USAID, a sprovodi kancelarija Mercy Corpsa. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.